mufise ikibazo nyabaki kumbonye nkaca mbona umenga ushatse kwiruka. Ivyanje ni birebire mwana. Birebire? Ndabona umengo uranarusha. Katurabeho twicara basi umbarire ibibazo ufise kugira ko hari ico nokunganira. Sawa murakoze cyane. Kandi urumva amahoro. Rero mama wambwira ko uzoba ari birebire byose biko hanze sinabashije kuba none ibibazo nk'abandi bituma utameze neza. Bishikaye gatebe sinzi byari mwaho. Jana hejeje amakuru. mfata kuba neza Nyamaze nakara. au garage nyaruke tugende. Kugira yaho nambona Mungu wanje. Ukuri byanjye birafite. Ubwonko bw'abakuru. Burya urazi. Ibyambaye reka ndabikubwira. Byanjye ni birebire. Nagize ubona Odi. Urakeneye gato hanze. Mahoro. Ndio tunazania. Hapo weka picha kwa kagese. Bayi hari ubona gusohoka amasuka. kuri ba nyakuba ndabingiye nta kuntu bose bonyongera bati n'iyindi bati iminsi itanu Ndio kunda ndabona amasezerano rero nta bintu byinshi bise byo kuvuga ahubwo no gusohoka muga kagenda. Gretta mawe Mama baspeta hari ikintu nifuje kubwira maranye ikintu nyabaki nifuje ko mbere umugabo akubera umugore frema ndakunda bwabaye buto isi yambanye none singice pararuhu isi yonja ngenda nyerera ngarushe ngatuse kungura urabona no kugira ibimana kumenye inkuru ari nagre
Respect. Okay. Kwanza tushikie tugiye turaza kuyana. Umugore n'inzu ndabuze imbwa n'imbere. mama tugukomeza kwihangana hajya umuntu n'ibibazo biragenda gusa icyo mbona na mwe mwanya no gufasha ego aho mbaye akaruri uko ndakabayemo kose karantunze nagira ndagusabe unyemerere tujyane basi muhira ubura haruhukiye n'iminsi ibiri Nibyo kugira turaye nyine twiyungunganya basi urondere n'udufaranga uzotuma ubura panza akakiyoba nuko Imana sinumva ukuntu no gushimira mwana nukuri ndanafukamye oya mama gushimira. reka gufukama reka gufukama ahubwo tugende hakiri kare ubura ruhutse ibyo bibaho nibyiza Je ndiko ndavuga navyo ariko wowe nyarutsa wewe nyarutsa mwe murakina hano Esther
mama wawe bivanye n'ibibazo yahuye nabyo yarangiriza ubu ntakiri umuntu mubi nta mutima mubi afise nk'uko wamuzi. Mama. Nikuzakushaka sigara kwishi. Kimani, urasigarana umuzigo nk'uwo. Rero wallahi yarasigaranye ubu. Mani, umuntu mubi wari utumye siga umuzigo nk'uyu wallahi. Ibiki. Unabona ibiki. Urasigaranye kandi kazigo. Mama. Babanira. Ikibazo ki? Ibirebire musura. Ni birebire. Sister. Mama niko nimezitekeleza kuyahanga. Mama kumbe mura. Ariko mwana twati. Naye nje kubaraba. Niho tegishikare. Mama naye nje guteka. Sawa turaje. Nta kibazo turaje. Sawa, samunyaruka. Nariko ndakubwira rero uzoguma ntakangorane ikibazo na kimwe ubona isanzuye ntangorane kabisa yumva amahoro Murakoze cyane. hama agenda gufungura Uko bimeze. Shamuri sana kweli. Mani, ameze kwihangana cyane kweli. Umva nawe waratesetse. Napore sana. Rero tutora n'ibintu byawe. Shamani warababaye cyane. Warahuye n'ibibazo byinshi nk'uko ndaki. Sharazi. Kiragiye.
mbone mureke giyakire kuko abantu nimugera munyurwa imvura iragwa mu kidoga izuba ryakwaka mu kidoga mureke rero oya esha imvura yo tubibona urazi barabara imvura yaguye ukuntu haba hameze ariko rero hari icyo nashaka ndakwibariza nacyo bitwaye wombaza ni ukuvuga uri umuhungu mwiza umuhungu ugifise ingufu zo gukora kubera ko wahisemo umwuga wo kwiba kubera ko utoheba burya burara bwo kwiba uri umuhungu ufise ingufu woja gukora ukaja mu ibarabara cyangwa ugatora n'isuka binashobotse kuko mbona akajya akazi katakubereye narakubwiye ko ntayasiga ubu narinje nji wawe narakubwiye isango twahanye yuko ntasiga amafaranga none wowe urafitanye urwandiko nawe wishyuye jewe wowe uri iki wowe jewe ndi iki uri iki jewe ndi iki kuri jewe hari contract dufitanye hari urupapuro dufitanye je nawe ni jewe uriko wishyura ni jewe uriko wishyura ibyo uri umuhungu ufise ingufu ukwiye gukora nawe ukitesha imbere mbona umengo ubihetse kuko nta nyungu yabyo ikindi nacyo ushobora kujya kuri bayiri bakagufata bakakwica ariko ufite akazi uri kurakora birafasha je mbona umengo bivamo ukarekana n'ibintu by'ibibara kuko nta n'akamaro kwanjye narawe binakubereye rega sister hariho ibintu usanga bigoye ubu buzima ndimo nanjye nabwisanzemo kandi kuvuka ukenye ntago ari kosa ryawe ariko gupfa ukenye niho cyuharugwa koko ari kosa ryawe ndekura nijye uriko wishyura ndekura wa mugabo niko ndakubaza nijye uriko wishyura nijye uriko wishyura ibyo ndekura nijye uriko wishyura ibyo mugabo nijye uriko ariko bwumanuye nta kibazo nogerageza kubiheba kuko kuva ndanabaho ni nabwo bwa mbere muye n'umuntu amimanuro kandi thanks kabisa biba byiza cyane nanjye biraryohera kuko urashobora kugenda ugasanga ahantu ugiye n'abantu bari cyane n'abantu bazi ko abantu bagiye batandukanye mu buzima ugasanga uribye bakagufata bagaca bakwica none bakwishe uri kuriba wumva waba wumutse cyangwa ko umwana uharurwa ku mwana kure niko nakubwiye nabyisanzemo ni uko muye nawe ukananura ni nuko nshobora kwisanga nabivuyemo kandi ndazi nzogerageza uko ushobora okay nizere ko bizofunda kandi byose no kubera inama wibuka unasenga kubandanya urugendo rw'ibibazo ndabona no kubyibuka umeze neza pe
atakoze nyene yaragerageje aho ni sawa kweri n'amahoro sana no musimwaze nisomota akazuba cyane akabeho hazindutse imbeho nyinshi ntihora cyane byiza cyane byo kwishimira nyine kuba tukiri bazima urabizi ibintu tugenda ducamo ku isi y'Imana sega rero ni imbeho nyene irarenze nyene niko bimeze ariko zobimenyera niko utarahamenyera natwe tumaze kwamenyera tubona nyine ibintu bisanzwe rero ari ikintu n'ibyo twabaye Indire turabe ndafite amaspace nagiye kuzana sindagitahura neza kuko ntiyahora akunda kumpisha burya rero hari igihe ikintu kivuga asanga kizanya amahirwe urabona nicyo gituma mvuga ko ndi kumwe namwe numva nishimye nagiriwe amahirwe cyane urabona muhungu wanje ndabona kweri wagize amahirwe waronse akazi aha niyo mahirwe ufise aha burya n'ubu ngira ngende nkubona nazindutse hakiri kare nuko ngira ngende kuraba ko notangira gukora kubera ko kuwa mbere zoba ntangiye gukora nyenzina ahubwo rero jewe ngira ngende kugira ndabe ko turonka icyo dufungura uno munsi kubera ngo nyine nicaye aha byorangira turariye amazi amahirwe n'ukuri urondera uronka sawa murakoze yego mama nishimye ndabye ubuzima bwitwe twoyemo ngaho ubona ko bigiye guhinduka kuri ndishimye pe sinumva ibyishimo mfise uburyo nobivuga nshakora gusa numva nishimye ntaho bura kudashimba ahantu mva jiba kari ku mutima kasesekaye man uru ndajyohe Sad uja secret mama Gretta mama faz tumucyure mama Gretta nije abayi natwe ntabyo tubonyagwa tumujyana kwa muganga muganga karibu kandi murakoze ndishimye cyane kuba mwongeye kudutemberera ni iby'ingenzi kugira umuntu nkamwe mu buzima bwacu rero ndabahaye ikaze mwisange uru ni urugo rushasha rwacu jewe na sheri wanje Aline sibyo be yego ubona ko ari umukobwa mwiza w'igikundiro Imana yashumbushije muragize neza ndishimye kandi kubona turi kumwe kandi Ambe mbona ntangora turashima uko bikora ya haba kandi ko wahisemo uyu mukobwa umubana agerageje kukwitaho bihagije kanatsinda afise ubwiza ku mubiri nubwo ku mutima nizere yuko ntabwo akoze kosa kwa umubana murakoze cyane hajya twebwe abana b'abantu turapanga ibyacu Imana nayo igapanga ibyayo sinari nzi ahandi kariho n'abandi hagati aho twagumye tubaganiriza tubatera inkuru nyinshi twabagije icyo mufata amadari ko twagije umushyitsi cyafata tunabonye inkuru zabaye nyinshi ndakwaje wow okay nta kibazo mubaze cyafata n'agakindi tukuzanira iki byo kwishimira mama rero nk'uko mubibona Imana ishimwe kuba tugeze aha
aha mubona ubu niho muhira niho tugiye kuba byose bisaba ko twibagira ibintu twagiye gucamo ubu tugiye kuba bashyashya nk'uko tugiye gushyashya hama ntibagiye ku bantu bagiye bangwana ko na cyane cyane nk'umugenzi wanjye nabiyose yagerageje kuba yakora ibishoboka byose akambonera akazi kubera ndizera ko neza ko nta kazi ubu buzima tugezemo ntibatuye rero bana banje nimwigore tena mumeze neza nangorane gusa urasha kundana amazi nzegashaka amazi gusa kweli ego muganga ntiwitinye icyo ushaka cyose urakironka ngaha urabona ko imana yaheze akiri ego ndabizi ndumva yuko nyine amazi gusa ntabindi okay madame ndabaza ibyo akeneye wabyumvise byafata muganga akazi none gute kagenda neza ku kazi rero cyagenze no kuri ndashima imana sinzi uko bimeze mu karere by'ukuri nta kirapfa kandi ndanabashimira no kuri bana banje mutama misiri Esther mukobwa wacu nawe nkumi yanjye Gretta mbe mama by'ukuri nagira fata uno mwanya ndabasaba imbabazi by'ukuri mwirengagize ibyabaye byose ndabingiye mumbabazi mama haguruka ndakwinginze mwari twitayeho neza ibyo ngeze ko byose ndabikesha kuko sinari nzi ko nogera hangeze uno munsi kuba ibi byose ndabifise byose ni ku bugombe bw'Imana mugabo ibicishije muri we neza nawe cyangwa turi gushimira Imana kuba yaduhugije tugahana ibitekerezo ku buryo twafashanya ego ni gushimira Imana kandi nabyishimiye kubona ndi kumwe nawe muri uwo mwanya mwiza ndashima Imana kabisa okay nziza ndumva ndabyishimiye by'ukuri ubuzima uko bumeze mama haguruka mama haguruka ndakukawe kubera ko isi y'Imana umuntu wese atekereza kugira amakosa Imana rero niyo nigahuje na cyane cyane aka n'akaryo keza ko kwiga ni akanya keza ko kwiga ukamenya isi n'iki ukamenya ko isi izunguruka kandi iyo izungurutse hari igihe ikuzungurukiraho nongera ndagusaba ko kwiga ukamenya ku buryo musanze bugenda buhindagurika kandi ikintu cyitwa ubuzima si kijya kigenda ku murongo umwe ubuzima nasanze ari kijya kintu genda gihindagurika cy'ubuzima muri make ndumva twashimira Imana yabikoze nongera nshimira n'uyu umufasha wanje urabona we kijya gihe waza muhira twakimuzangisha ikintu na gisaza ikibintu cyarahindutse madamu tuyumva namwe je nibaza yuko kondera n'umubana nawe uratura by'ukuri ko nakubwiye Imana ifise inzira icishamo ibintu nza kubona mu maso uyu umufasha wanje utazongera gusuzugura umuntu wese ubonye mu gihe utazi ejo hawe icyo azoba ari cyo kuri wewe rero ibi bikubera icigwa n'aba bana bawe bibabera icigwa buryo ejo n'ejo bundi hatazogira umuntu asubira gufata uko babonye rero icyo nagusaba ku bwanjye ndakubabarira murakoze cyane yumva amahoro kandi nizera ko nayo itagazi ko yakubabarira murababariye bana cyane rwose
mama nanjye narakubabariye Unababariye mwana mama nanjye narakubabariye naramubwiye umugore mwiza madamu ndagushimiye cyane warambaye hafi uramba hafi mu bibazo sinifuza kuzonseka jene ndashima ko waraje mu buzima bwanjye nifuza ko nyibagize umubabaro nageze ndifuza ko nyibagize umubabaro nageze wongera umfasha dushimire muganga sinobarambira nta byinshi mfise novuga kimwe gusa ndashimiye mvuye ku mutima nagushimiye wakoze igikorwa cyiza ndashimiye na madame wanje yakoze igikorwa muri make Mana muranduhuye n'ukuri kw'Imana ariko urazi umunezero n'ibyo bana banje noshimira Imana gute ko oya reka murakoze cyane bana barakubabariye umugore Esta mwana yabyutse muzanye amabara bazokata Gisheri Gisheri Jojo Susu zibikora inka kimwe gusa mureka turangize twiragize Uwiteka kugira akomeze kubana natwe uwera uw'amahoro urahera cyane atagerwa n'inkozi z'ibibi izina ryawe n'iryubawe uyu munsi kuba twagize isa n'aka kanya tukimuka w'abazima si ubw'inkomezi zacu ahubwo no mu mbazi wacu